Indian Prime Minister Narendra Modi Manipur sung ahong building imfar hiin Churchanpur hiin hichi ahong na dinga hin mi tampiin alang-alanga kibun na jatchom ineiwin nasata a kigut na jong alang-langa aumin kigut jing na aum jing layin jong kigut jing kigut jinga ho dem na thu jong akizain dem na hin bol hon jong adem naw bol ji in hiti achu khatlanga hon jong sei na japi na hita alang-alanga hi kidem na ti dingham ehol ki ka hi kibuina ahong do jingin igam sung wahin tulai buina ngen hi aso jingin hi chuta kilona hin tuni khon jong Narendra Modi Prime Minister pa hichi Manipur sung ahong building to kisen holim na anabolo hitin hichi hi eho society jing sia ai poin eho society sung jinga yong phasa aumin ahong ding phasa lo jong ome eho sung sia ai poin me lei sunga jong hiti chon aum kin nei hichi ama hong na ding hi akisei na jong aso thim tan den jong akisu saube akichon ji in ahong thei momong po ni ama hong ding hi gucha banga alawale hetman lova messiah jesu christa hong ding to thakhat levin jong akisei do ta ni iga ge lale akilo ni ama chu jesu christa ai momo iti naw hi po in hiti a aum dan pa chu iga ta long hi ai le ama hi ahong ding fu hi akisei na hin adia PM Modi gu chima hong khol jin ai lawale ahong na ding chung changa hin meilhei lei kai sunga imagi meira ketikeloi khom no in jong na saten dem na anabol of ni amon asai na wajan Prime Minister Narendra Modi in Manipur ahong vil got hi imagi meira keloi khom na in jong dem na ani uvin hichi ama hong khol jin got na hi kichin epam kichi na neilo gu thim na to hi ati bi nei dunia sekmai muna national highway ho kilha ong na dinga kiphin na kibol na holim abol na achun imagi meira convener sujata thok chomen kumni sunga zatle nam ki ka galet tol aum hi PM Modi in mo akipo dinga hi ati nei Prime Minister Modi in Manipur ahongvil na hi project ho thin so na le project tha ho phon do na bo si amang lova ni phabep gam sung din mun ahet na dinga khupem dan ding chole galet tol hi sei cham na dinga pan ala nga hitin ana seven ichi ki phin na an pan la ho jong chun Manipur sunga cham na aum na dinga Modi in amo po na akhet na dingen political lam kai hon jong no hen tin ana ki phin be ni chuting tayong le alang-alanga ki phin na anum jing to hlona chun eho la ajong ki phin na aumin eho society sunga jong thu le la ki jo chi pyam tele Modi ahung le kacha ka naw ka supi thisa ho hi hingkit ding ham phata a ingai to le mi pi te ho lungnat na idim diu hi akimo in tu ma je ma tuibung peace granga public program khat anaki gong to day lovet sanan UKN10 a hingi uvin a hile cancer anahi tai hichi chu public hall lungput ipi ham tia epham so ki tham go hin la Modi hongding hi so na pat thugu ki sel a hidan mi tampi alung hang ho chun ana seivin hi ama hon a sei be na wa chun tun ipi ham ti chu ahong kilang do thowin hichi thil khununga anaki bol ho jong tulanga hin lung ai lawala gu chima na ki tong tun agun ahong kilang do in ipi ki bol na victims photos le coffin so jing jong chu wall of remembrance a chu kiloi tha ham Modi na ngai sang zo ham gamle go hu na a thi ho na ngai sang zo lo ham lung hai om poi etin mitam pe anup lo na jong a hin phong ni mi pi akilung oi lo le public ground hi hen lang peace ground hi jong le koi to program na man go diu ham tin lam kai phabep se dem na a hin bolovin sa dei ta lo na hiu le sa dei ho na ka ki go diu hitam Manipur ki athe loading tia sa ai lo le zalian gam demand ki bola politics run ki bola mi pi ki them hi adi thei poi tin lam kai phabet ho jong dem na a hin bolin adi a hi chu remembrance a lim le a war of remembrance a coffin jatchom ki koi ho chu alal ho so dem na a bol wa hi amon a sei bekin na wachan September 13 Black Day sani ni kho hikit a hi na bana galma sapat
gar nu kha chan gen thei tho pul do li so na in sung mi tampi ki umai eje sa anin jong hi thon lawa ki mangjing ding a hi tia ki sei helo ham eji ni phun koiman ka po do ngai pove hi chi dan sim ho ipida na thi na thu mu ham mi pi hi dan sim khum ji ding chule dan sim ho dan so kya pan ji ding dan ham nam pi hi ki chip na naman gu ham lam kai ho ka nam mi pi te ho gen thei jong ai ho again thei jong ai ho victims ho jong ai ho ipi ga ki bol kho ding ham india sunga hi mun tam pia mi pi lung hlai lo ja hi chit tabang modi program hoi public umlawa zoom de a na vel tam pi jong sai tai at the end hit mi tam pi in alung han na ase ho chu hit chen izaw in imu ve ni hi chit to kisaiya hin adia zaum ta pu mang boy in jong ama pu mang boy how kimin aman jong nasata in thu a hin sein kine pium ta pu in aseina chu modi hongding thu pi ta in iseyun thu pi ta a e hin lap ki diu a hi zoi kuki bjp mls sagi hole adang mla thum hoto handshake ram a hin bol zole thing noi hon his mla ho adin pi na diwa thupi in ahin zoiding popular government sim do a bjp in manipur a vai phatia a hom ding ti directive ahin bolding hichu alol hin adinga mi pi ihin zo thap ki uwa government to na popular government sim lo apoi mo ma sa pe ni ihin ti ki uwa ihin ti ki uwa le ana hai mil ki oven so pi lam za thang le so pi james to lampi khat jol khom ka hi ve ti hi na khai lo du a hi tin pumang boyin jong ama en jong vision amu ho chu a hin se ni mi ching pun a sei ben a chan hitia ikem ikima het sa ziman wa hin mi pi movement hi aham hama ium the hi I chal the hi tin an sein preventive measures khadia ka hin ta do ma sa hi in aji chu ku ki mla hole manipur mei heite akira kang nai povin e sante hat nadia ason do ho a hin til ki ule mi pi ipa man ki lo di hi modi politician a hin mei heite koma eps ya e ho koma eps ki ding ham e hon I khan khodiu thu I boi pi diu aman ama darkal aki boi pi ding opposition hon gam sung khat ki chamsa theilo ati diu hi aji chamna adeile gal ki pa 24 alls ai lo le one with sunga chu abol mo I ma om poi tu hi kumni wal hetai modi chamna thu sei ding hi awai gai tai hezi chon tribe wise memorandum le various pon jam silpi dia ikoi ho hi meika pe na kimu mo sa pa jana nei ta silpi ding in aba mai ano si zo de tin pumang boin a hin sei ni hezi chung changa jong hi abana imu do the ki uchu pm modi hongding hi nakiniam kevin ai lo wale ithanom kevin tin inam dun mun thu nam mi pi ho in ahin sei ben a chan hiti pi a gen thia sana itu ho hepalowa ke chon hong hi jong le a ho poi ka ti hi mei te ten tha chimit gam ke ya a hing do nom om jon le mizoram a dalu ding tiliwa ein ho chuti pi chon anom leo hen mei te te oi mo dem mizoram a gazam du josi hung do win lang nagamu kilo tawin atidem I ma cha bo lo ding hi mei te ho ko ma hindu bai ben atiding refugee ho nadal do vintin aba na mi pi langa ko na thu ki za chu pyam tilem lam ka khopia amit sa in modi votes hola ahung kuma chu bjp na tun do ole chingthang mi te na de u kipi ding na hitawe ati hi so KNOle UPF for politicians hinan Biren Singh Siamin itung do ovin EPM movem a result tu nisanin ihachin wini amin sa vote bank alol hinjin modi kom ade akibol the nahi Biren alol hin pharin amit sa koma ade ake thum the nahi UPF le KNO alol hin pharin Biren kom ade ake thum thei po wini tu a PM hung iding EP na kine pewham sa kapi dim nahi atidem imfala hon EP agel dingham ahi mo loading ahi ai le ipi mo men tapit ahi jing dem na so extend free movement peace and IDPs
coming election hiti ho ti lo adang abol no pontin hin la e hon sa ti lo ka gam sung wa sim phat ding thil dang ka nei pobe iti changmel ule chu chu thu khat hi mi pi dop dia play card ki sim ho jong english a gahazi kana ponte classmate college akai na ke lo hin hindi pau chang in thu chang ji leo chat ama jong phachom ding play card dom ho jong phachom ding ai memorandums pata ta ki pi ding le sa ti lo ima hi thei ponte tia idin ngam wale hi chu e odinga hong pa pen ding ai hi chi chung chang a hin demna thu lunggel tam pi hi aum jingin hi to kilana Narendra Modi Prime Minister pu in a Manipur sung ahong na dinga jong hi dan lemol khatleni aumen he chu VVIP khatin Churchanpur ahong building ai tolana security khauta in aki koin ai security hauta ki sim ding ai ativene ichi September nisim lijon district sunga van Alang thei ho drone unmanned aerial vehicle balloons chule adang man phal ai ta poitin district magistrate darun infon do anayen Bardia Nagarit Suraksha Sanhita 2023 section noya hiji kiga na VVIPN gamsung ahong building buina aso na loadinga ki koi ahi phalna thupon awum ka sia government help in a device man cha hobo ki mangding ahin district magistrate in asaina chen phalna zaw lova hiji van aleng thei man cha ho akon lim ke ka video ke ka hin security ki gong ho asu boy the an nati ne he chi ki ga na he nisim li apa thupon ki bol ka asia ki zoiding VVIP en gam sung ahong vil na hi boina ima aum na loadinga he chi dan ki ko hi mizo sin zoiding authority on tem na jong a hin nei ket bene alang khana he chi to ki saya hin popular government sim na ding chung changa assembly in p speaker le governor in ki hona anayin he chi September ni sim khat nilha nidan 4 PM vela Ras Bhavan Muna Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchom Sadia Bratale Governor Ajay Kumar Balain Manipula popular government simlading chungchang khyolim na anei thonin chule Prime Minister Narendra Modi in Manipur hong building ki sei chungchang ajang lunggel sei khom anei honin aji sa May 3 2023 ni khwa Manipur a buina au mapa tulha ahi PM Modi Manipur hong building a ki sei PM Modi Manipur hong building ki sei tolanin Kangla Infarle Churchanpur aman a building mun ho ki ho khom na anei na diu mun phabep akin thei penin sim phale sim hoin awmin PM Modi Manipur vilna ahung nei le Manipur buino sulhep na ding national highway ki la ong na ding chule ahung galza mi pi ho a in mun alo mun ova akile na thei diu ho chungchanga asu to abol to ding ai ativin iham tia Prime Minister Modi Manipur ahong vil Manipur popular government ki sim ding a hi dano thuru a sei horin akimone ichi chu thu chom he hen lang le he chu to ki saya chu alang khana PM Modi Manipur ahong building hi chamna umna dinga lam saw ki patna hi thu chai na hi sa lo ding a hi ti a hen garav gogoin thu phun a hen bol kinin PM Modi Manipur a building a hi a ki ti pen hi chamna aum na ding lam saw ki patna hi sa ding ahum khana hi sa loading 18 Assam Congress President Garav Gogoi in anasei nei Goti muna aman kin gon khat ki bolna holim a bolna chan Manipur in chamna tai ti loading hi aji chu mi pi tundo government in vai a bol nai lo hi Modi khuljin na ding hi a chai na hi sa loading Manipur sunga chamna thudi chule democracy aum ki na ding to gon ki pat na jo hi sa ding hi kumni ma sanga chi khuljin na hi ana bol ding a hi tan so to ding thil tam pi aumin thudi kin gon kai sa hi thudi seilep na a hi ki ti banga PM Modi khuljin na jong hi Manipur mi pi te ngong kai wal ai ngong pem Manipur mi pi te dinga ngong kai wal tai tin ana sein PM Modi Manipur alhun ting le kumni sunga gam sunga hong vil lo ji a ngai dam zo ki thum sak ma sat pen lai ting ai tin a se ne he chi to ki saya hen amma bana iga he be ki diu chu ipi ham tia le hen hichi kuki cha te khitha chamit ni kho September 13 PM Modi hong kholjin go na hin KLA Elin
tem na anei nei hi chemon sei na chum vai ge ta Narendra Modi in NSCIM in kuki cha te sangkhat bal atha chami ni kho September 13 a kholjin September 13 ni kho a kholjin ahong nei gor hi lungnat na le thasit ta hi tin KLA elin a sein a chi sa kum 1993 a NSCIM chalo na tunit sana thu kitan na nai lo hi kilungnat pi na la hi tin ana phong ve ni KLA elin piam thupon abol na chan hi chi sanga kho zo chu ki zo cha te mel se ta ki thana ki nomang gen thelai ta PM ana thip set chu hi tu vai ge ta ahong kholjin gor hi phat chum ki holi tu phara hi to banga to gon awm hi thi na to in sung mi ho ki noi si ki mu se na khat jong hi tu agam sunga galetur athip nung sanga chamna ol ta ahong ki le pha na PM Modi in khuzin na dinga phat gom kom akila ahi echi lunggel he ke ho gen theina chung changa phat chum na ki hol ahi zin adi lo ahi ka heaven hi chi pom loading ahi in ama hong kila gor hi amin mai ku ki cha te ding gel kho lo ahi bowe thuta thudi akidein ki pa cha na dinga ki mel la akidei poi hi chi chon PM hi lim ahi poi gen ke he su ni kho thip chana aum ki sumil loading ahi ti ahin kine pium ta KLA elen temna thupon ahin bol ngal kit vini he chi to kisayin abana hin isei no mu chu Modi in Manipur ahong pa na chunga ku kiten iti na lim du ham ti hi ahong kisai do in he chi e hon jong ana he chi mutin ana gialo hitin Prime Minister pa ahong ding sia ki pa gol num ebol diu ham na hai lo le ituk mule ingai cha ro igi thum diu ham ti mi zo si lunggela su ke ai wang iti pan kila ding ham ti koi ma chan asei thelo he ta ni chi gial de oi igial kit deu chi mi pi hin lam kai ho ki mo ngen si jing ai tan hitabang lam kai ki vet sang na society a chu lam kai hon mi pi pan mun ding le lam kai pan mun ding avet to che na balance a bol chu idei sa pen taw ai akhat na ding a hen I say do no mu chu Indian Prime Minister Modi Manipur la hong pha na ding chung chang a hin egam sung le ichen naw churichan pule lo lam ka jong ahong pha ding hi ki pa ta le ki thang at pi wang aw me churichan pulong pha ding hi EPC ham itile Manipur a ku ki meite conflict ya victims affected community hina ahong pha ding a hi bowin ani na dinga cham PM Modi en churichan pul ahong pha ding ja igen the naw le ikana zo sieu ki chai jing ding ham ai nai sai poni Modi ahong zia ki pana zal nasa ta lem na jong ibol dio chu bana iha asat igen the naw ivet saw ngai eja chu cultural drop hon ki pa lam abol ki useu helova society sunga affected families le individuals hon jong mun kilem khan ala sit naw le ada naw ave sa na diwa platform sim pi ngai pe Modi ahong zia ikipa naw le alo pi ja thasit na zo si mang hila thupi ta lim na isim wale vanoi le sirin again the naw le ikanaw amu ta lo diu chule I thu mu thu pen separate administration chu ki vui mang ding a hi ni abana I head diu chu poi mo che biham cookie society neu cha hi ji un lam kai ho adei do le phalo ding a agel ho su chip na hi bai cha khena the a hi jin mi pi ha sit na le kan ho hi ichung chang sei chai tem PM koma sei ha na thei dia nam pin thu sim gim nei ho affected families individual hoi ta platform is in wan grievances ho hin national media ke lom ta I the za diu hi e ho ding aman tam hi hi chi is sei u hi lam kai ho de na le do dal na jong hi pon I bol hoi wale lam kai ho dinga bargaining points phata he ding hi nam lam kai hon government to akinei tai tia mi pi voice su thip ding egot lo be dio aji chuai ho te hi desen ki ti hi lam kai de na le mu da na dan I gelun hi che di lo hi ai te jana dissenting voice hi pham channelize bola lam kai hon na sei do kalwa lawa india kumpi pan igen the naw le I ha sat naw ai chin na zo ading pan la ding chule democracy az mi pi te ki pa na le hasit na chu abona PM pan
aza su ke ngai hi ja chu opposition parties on ipidinga PM in tu jana Manipur visit abol lo hamtia parliament a ki phin jioi hi ji democratic ideals le nampi kinep na penjong heading ka ging chani hi ji aba na hin he diwa poimo chu date 13 September ni le kilomta a black day iman nawa ponvom ikhai hojong ikhai dio black day observation committee hon memorandum khat api dio hi chiwa chu ki chi sela ku kiten Manipur le ichen khom pi ho khona ithu nau thasim hoi ta PM pa za pi lu dio e ho da separate administration apoi mo dan le alo thelo a hi dan sei chi sel na hung thading hi chi hin tu chunga sai demand o backup abolding hi chi pun dum ikhai o hi PM pa deilo na hilowa Manipur nu ya kum som thum war ka hin tho naw ki chai lowa tu chana tha chimi dinga e ki bol jom jing na lai a hin iza sa hi ka ki hin su na diwa ka demand o len pen a hin Indian constitution nu ya jong hi chi ki kal lo hi ti hi ki chi sela seding ai na lai ni lam kai ho tun kho alo wala mo polang ho adia mi pi teo active nam nom naw chu dissenting voice o hi ai ho na ho do na le dem na hi point cookie society sung in enam sungwa de lo ela wa ho ela wa zaw ho ki phon do na a hi ti ajo igyal dio PM masanga neu na ila lo dio ai the wall of remembrance a ho kilomta affected families ho thasita to sa reality mu sa ding hi PM pa ta in kamu hi jong le news channel ho attraction heading ai PM pa hin mai hele ku ki ka violence kiti emotion kiti tapontin mizo silung thim damtan ti hi sama ki to chadinga he kumni jawa Manipur a hung pha hin e hon hi chu reality mu sa ding a hin lain ai lo le khulai government hi jong le government hin wait and watch policy hi achipi a hin his aji chu mihim te hi lunglom hin thakhat zo se alung han naw again thei naw eti ahi among hill jiwin ti human psychology langin jong asin achi piwin he che hon kamang hill poverty avet sana chan word of remembrance icha thigal na ibol diu chu kilom tai chule PM hongding ja national le international news channel zo si hongding ahi ja ipi ibol wa hi zo si chu news feed a pang theding am ti pan ila adi wa hi he chi so apam Narendra Modi hung ding chung changa hi ai dan lam chom ho ega sei commentin e tunia e holim naw hi chan cho hong hi ta hen